Россия телеканалында хаберлер, студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Кечкен hafta devamında Kırım'da Covid'den 73 adam vefat etti. Bu pandemiya başlағандан beri en büyük sayıdır. 7 gün devamında 2,5 koronavirus hastası qayt olundu. Covid tarqalığını toxtatmağa mütəxəssislərinin sözlerine göre tek kollektiv immuniteti yardım edebilir. Умумен Кырымга ашылама компаниясы башлангандан берле 459.342 ашы дозасы кетирилди. Биринчи санчыны 428.263 адам яптырды. Эки санчыдан 362.704 киши кечти. Тиббий муассисаларда шимди 30.000 доза кала. Kırım yolbaşçısı Kutlevi tedbirlerini yaxşıca kontrol etmege çağırdı. İçtimai ayaklarda böyle tedbirlerinin ilanları sık rast keli. Sergey Aksyonov Covid'e karşı kaydelerini çok sefer bozgan iş adamlarını cezalamak boyunca çarelerini işlep çıkarmağa havale etti. Bugün bu müesseseler 90 kunga kapatılığı sebebinden karşı dava arizары berilüvi boyunca vaziyetni kontrol etmek gerek. Olar intizamni bozganlarından gayrı, olar doğru çalışkan iş adamlarına buna kolla kasmamak ibretini gösterirler. Tesisçilerini prokuraturanen beraber belgilemek, bu müesseselerni qara jedvelge almak gerek. Kiralık anlaşmaları devam ettirilüvine yasak. Ticaretnen oğraşmak yasak. İktisadi inkişaf nazırlığı yardım etmeyecek. Ахмеджет районының Сарабуз kasabasında repatriantlar için iki çok kvartiralı evna gayırdan kurulup başladılar. Bu işini insafsız dış hizmetçiler çokka sozdılar. Şimdi işler nasıl basamakta bulunğanı ve vatandaşlarımız ne vakit beklenilgen anahtarlarını elde edecekler hakkında Linuza Bursiyetova tarif etti. Repatriantlar için evler kurulmasını Elvira Karabaş 2016 senenin sonundan beri közeti. O yerli poliklinikada terapevt ekimi olup çalışa. Vatanға tap 90 seneleri koçken edi. Men çok umut ettim. Bizim halk uzun evini anahtar alacak. Kıvanç, baxt olacak. Dua okuyacağımız. Allah'a şükür. Sarabuzның bir kısmında yaşayış tınç olған vaqt, başqasında texnikanın gurultası tınmay. Kuruculuk montaj işler obyekti 2019 seneden beri alıp barılmadı. İnsafsız dış hizmetçinin qabatı boyunca yakın 2 yıllık toxtavdan son kuruculukni iyun ayında gayrıdan başladılar. Bu iki çok kvartiralı ev, her birinde 160 kvartira. Kontraktның fiyatı 600'den ziyade milyon rubledir. Şimdi içki bezetu işleri devam etti. Suv ağı, kanalizatsiya, isitü ve elektrik teminlenü sistemасы ağlarını çeküv. Eski dış hizmetçiden kalgan çöplük çıkarıldı. Emde kvartiralar isitilüvü sistemасы ve elektrik teller çıkılüvünen bağlı işler yekünlendi. Yanı dış hizmetçinin tezligi kıska vakitta arttı. Obyektning azırlığı 50%'dir. Bu yerde 3 odalı kvartira taqdim etili. Aşkane 3 ayrı oda, 2 sanuzel, unitaz, rakovina. Mında 76 kvadrat metr yer var. Bundan gayrı 2 odalık kvartiralar ve 1 odalık studiyalar var. Yangi kvadrat metrler Ahmetçit ve Ahmetçit rayonu boyunca nevbetni tolusının kapatmağa imkan verecek. Bu sene biz Ahmetçit'te 236 kvartiralık evni eksploatatsiyaga tapşıramız. Gelecek yılga biz buyuk işning tübünden çıkmağa planlaştıramız. Bu 11 çok kvartiralı evdir. Biz 1202 kvartirani tapşırmağa niyetimiz var. Bu meskenning çok beklenilgen anahtarlarını vatandaşlarımızga 2022 senenin iyun ayında bermege planlaştıralar. Infrastruktura olacak dep söz bereler, boş yerlerde sportif meydanları, rahatlık yerleri olacak. Balalarını da uzak alıp ketmek gerek olmaz. Bu yerde mektep kurmağa planlaştıralar. Lenuza Bursiyetova, Artur Çalı, millet için Ahmetçit rayonu. Sunen Temenlöv gaz keçirülüvü yollar tamiratı, park zonalarının ve bala meydanlarının rekonstruksiyası. Kırmılılarının ertesi recaları, teklifleri ve çoktan beri rahatsızlığın suallerini Hakimiyet Fırkasının mebusları bütün Kırım'da toplap, halk programmasına kırseteler. Bu meselelerini mebuslar Devlet Duma'da seslendirmege planlaştıralar. Büyük iş becerildi ama ogde da yapılacak şey çok.
Кыска вакытта чизилүүнү талап эткен суаллер. Бу тамам сувнен темын этилүү суалыдар. Мына бүгүн Ислам Терек районунун жол башчысы бизге хабар этти ки, ичимлик суу берилүүнүн маселе чыккан. Ярасты суу мен баасы жетерлик дегил. Скважина энди бүгүн керек, сууну да бүгүн бермек керек. Шу себептен биз бу эле вазифа койдук. Скважиналар казылууну ва ишке кошулууну тезлештирмек. Дигер маселелерни да музакера эттилер. Жума күнүнө же эпосы назирлерге бу вазифелер бежирилүүгө боюнча муддетлерни тагдым этмек авалеси берилди. Халк программасының эсас мақсады Қырым сакинлерінің яшайыш кайфиетini түзетмек ве ярмаданы яны севейге чықартырмақтыр. Бу төгерек масаның эсас вазифасы. Кырым регионлары якын 5 жылга тизген эпосы программаларының ревизиясына кечирмек. Ве биринчи нөвбетте ажеле шекилде чизилежек маселелерни назарга алмак. Ве бу субъект тизилди. Районларның жол башчылары өз маселелерни умумен ве айралда жеткизип болдулар. Қырымда демир жол, оның инфраструктурасы ғайырдан тікленілгені ве көчүжі теркібі артырылмасы себебінден санки яныдан нефес алып башла. Ярым ел девамында ұзаққа қатнаған тренлер 1,5 миллиондан зияде yolcunu ташыды. Ички қатнауларының кефиеті де юкселді. Қырым территориясында 42 трен юре. Ахмеджеттен Кезлевге же yolны суряты бір сатқа же эксілді ұзақ маршрутлар географиясы да кенешлене. Қырымдан Doğru demir yol reisinin Murmansk şehrine жетіп бармақ мүмкін. Бұл сене барде ярмадаға келген миллионынчы yolcu ise Астрахан шерінден oldu. Бүгін демір yol ғайрадан тіклені башлай. Акмежит вокзалынан бірінші трен етіп келмесіні 44-нчы сене фашистлерден азат еткен танклар етіп келмесінен қиясламақ мүмкін. Бұл бөйле бір тимсалдар. Әрше ерлі еріне қайтар демектір. Rusya hükümeti Kırım'da demiryol inkişafına koşkan paralar onlarca milyon rubleni teşkil etti. Böylece TAP 2016 sene region yakın 7 milyonluk subsidiya elde etkeni de Kırım köprü boyunca trenlerinin hareketi 2019 sene açılgan edi. Vladimir Sabevchak Sak rayonu memuriyetinin yanı yol başçısı olarak tayinlendi. Rayon şurasının nevbetten tış sesiyası devamında ona 38 mebuz bir ağızdan rey berdiler. Olar Vladimir Sabevchak ve Andrei Polchenko arasında sayladılar. Evvelері Sabevchak yerli memuriyet yol başçısının muavini olarak çalıştı. Hatırlatam, iyulunun başında Mikhail Slobodyanik Sergey Aksionov'un talabı boyunca rayon yol başçısı yerini boşattı. İçtimai müesseselerini tamiratı, kutlevi malumat vasıtalarına kol tutup medeni miras saklap kalınıvı. Bunlar hepsi yarmadana da ziyade cazibeli ve yaşayış için onaytlı etti. 7 yıl devamında Rusiyalı Kırım'da çok şey yapıldı. Kırım Tatar Devlet Akademik Muzikalı Drama Teatrı'nda denişmeler bekleneli anda federal maksadlı programı çerçevesinde kapital tamirat geçirili. Milli Telekanalı ve Vatan Sedası Radyosu ise yanıtılgan studiyalarda yanı mevsimge hazırlanalar. Gasprinski adına Kırım Tatar Cumhuriyet Kitapxanenin Kitaplar Fondu da ep doldurula. Келечекке planlar boyuqalarının amelge keçirilüvi birimizge bağlı sentyabrının 17-sinden 19'una kadar bütün memlekette keçecek Devlet Duma saylavları gelecek 5 yılga plan tizmege yardım eterler. Medeni ve informasyon sahalarda ogdeki denişmeler hakkında Güzel Mambetova. Millet bugun dinamik şekilde inkişaf etken Kırım-Tatar teleshirkettir. Kırım kutlevi malumat vasıtaları arasında yetekçi yerde tura. Yayınlaf bedi programmalar vatandaşlarımız hakkında rubrikalar ve muhim haberlerden ibaret. Vatan Sedası Radyosu'nda yüreğimizge yakın ana tilimizde milli yerler yangıray. Yayınlaf gece kunduz devam ete. Yanı donatmalar ve keyfiyetli kontent için studiyalar hazır. Kırım ve Rusya hakimiyetinin kol tutuvu sayesinde kun-kunden телеканал seyircilerge yakınca ola. Biz yıl-yıldan inkişaf etimiz. Balaban kollektivimiz yaxşı şaraitlerde halkımız ve bütün Kırım oğrunda çalışa. Biz kun Kırımlarının hayatı güzel tarafga denişkenini göremiz. Aktif olup saylavlarga barmaq ve yol başçımızga, prezidentimizge
кол тутмақ керекміз. Тамам бірлік миллетімізге чешіт саларда муфафақиетлі олмаға ярдым еті. Санатта истеснады гил. Коронавирус кедер этмесе, Қырым-Татар Девлет академик музыкалы драма театрының залы әр вақыт толу. Концертлер ве спектакльлерні артистлер туған тілімізді тағдым етелер. Шымды есе мұнда капиталь тамират кечіріле. Эпсі үшлер бұ елінің сонуна жа юкенленежек. Біз Қырымда яшаймыз, бүгін шымды. Ве bu bizim evimiz. Bu выборлар, чезмелер olacak ve Қырым-татарлар анда өзін актив позициясын көстермек кереклер. Bu divarlar, bilmem kaç yıl, 100 yıl tamir көрмегенден енді яңы sıfatта olacaklar. Қырым-татар халқының бұтын тарихы Гаспринский адына Джумхури китапханеде сақланыла. Әр ел оның фонды яңы нешірлерінен тола. Илми диссертациялар, дипломлар ве мақалелер язылывы üçün әр шей бар. Бұ ерде мастер-класслар, тақдымнамелер кечіріле. Китапхане Русияның бұйық китап евлерінен ішбірлікте чалыша. Русиялы Қырымда тасил ве мединет салаларына бұйық дестек айрыла. Мына сентябрь айында әбеттеке bir адам, bir Қырым-татары ve bizler, başkalar bu saylavlarga barmak gerekler ve öz reylerini vermek gerekler. Ve mına bu saylavlar bizim rey berumuz bu bir tarihke bir yakın bir şeydir. Сайлавларда иштирак етув бұтек граждан ноқтайы назараны білдірув дегел. Бұ әмді келечегімізді қайғырғанамыздыр. Тамам оғдегі сайлавлар якын 5 елға яшайыш йөнелешіні белгілечек. Госуслуги порталында шахси кабинетте «Мои выборы» адлы бөлік бар. Бұ ерде ой сайлав ноқтаңыз, намзетлер ве фирқалар ақында малюмат алмақ мүмкін. Бұтын мемлекетімізді сентябрінің 17-сінден 19-ына қадар кечедек. Сайлавларының нәтижелері бұ сайфеде аксылынacak. Қырым көпірінің açылывы яңы yollar, хастаханелер ве мектеплер, семерелері 7 ел артта қалды. Қырым өгде адымлай, миллетлер умуми ғайе иле бірлікте яшайлар. Өгдегі сайлавларда бір рей милли менфаатлар акс олынывына ватандашларымызға файда кетірмеге фұрсат бере. Гүзел Мамбетова, Азиз Нимитулаев, Асан Ибрагимов, миллет үшін. Қырымның котельнялары есетув мевсіміне 43%-ға азыр объектлерде ве ағларда шымда тамират ішлері алып барыла. Мутихасыслар боруларына сынап бақалар мевзоны Алиме Мустафаева девам ете. Бұл Матызалки соқағында район котельнясы мындада ярым асыр евелсі ерлештірілген ескі насосны деңіштірмеге планлаштыралар. Бұл елар девамында оның парчалары ипранды, бинаның оқ тарафыны да яңарттылар. Camlar değiştirildi, binanın ok tarafı sılandı, boyalandı. Emde soğuk su tutulacak yanı bak yerleştirildi. Bu al sıcak su vakit toxtamay mesken masivlerge berilmesi için gerek. Бүгінгі күнде Қырымда 301 котельня бар, sıcak yetkizgen borularının uzunluğu 803 kilometrni teşkil ete. Yazның sonki ayı demek kışqa hazırlık görmek gerek. Sakinlerge ayazlı ava beklenilmegen olmasın dep Kırım Teplokоммунэнерго idaresinin xadimleri endi bar kuchten çalışıp başlaylar. İsitov mevsimi başlanmazdan evvel mutaxassislar tahminen 300 obyektde işlerini keçirmege planlaştıralar. İş çok olgan vakit kazayı allar ve plandan tış söndürüvler olmasın dep. Isıtuv mevsimine hazırlanmak maksadı ile plan boyunca tamir keçirildi. 40 metrlik uzunlukta diametri 100 mm olgan borular değiştirilecek. Şimdi isitov mevsimine котельнялар 43%-ға hazır, sıcaklık ağları ise 40%-ға. Bizde mında da avgust, sentyabr aylarımız var. Adetince Kırım'da ısıtuv mevsiminin başı tahminen oktyabrның 15'lerinde başlana. Yani bizde 2 aylık işimiz var. Biz bunu 60%-55% becermek gerekmiz. Kaydılar tüzetilüvü boyunca iş devam eti, isitov mevsimine hazırlık grafik boyunca alıp barıla. Halime Mustafayeva, Said Vlillayev, millet için. Екім Алим ве ватан первер инсанның қатырасына Массандрада Дмитрий Мухинге мемориал тақта açıldı. O Тибетке бұйық есе қошты. Бұндан да ғайры белі хирург ұлы ватан жанка сенелері подпольщиклерінің ребері олып, онлар же жанны құртарған еді. Бұқта Дауд Чахалованың левхасы.
Ялтанын бұл соқағы мешур экім Дмитрий Мухиннің адыны ташый. О хастаханеге алып бара. Бұл ерде ос вақтында белі хирург-фтизиатр 30 ел чалышты. Оның яшайышы тибиетке федакар қызмет етуінің ибретідір. Бүгін оның шерефіне мемориал тақта açıldı. Наталья Митина байрамға келмеге ве бұл мұйым вақияда bulunmaға қарар алды. Менімce bizim адамларымыздың хатырасыны әбеделештірмеге боржылумыз, чүнки бұл итибарлы инсан ватанпервер кышы. Ве біз балаларымызға тариф етерміз, олар бойлы адамлар ақында ұнытмамақ кереклер. Бірінші Джиан Дженкі деверінде Дмитрий Мухин госпиталлерде мобилизация бойынша екім оларақ чалышты. Sonra Ростов-на-Дону шейрінің Шимали Кавказ университетінде хирург еді. Дженктен сон верем хасталығына оғрады. 1925 сене тедавиленмек үшін Ялтаға келді. Аяққа тұрған сон да 30 ел девамында башқаларға бұл хасталықны енмеге ярдым етті. Енді бинаның оқ тарафыны мына бойле мермер табло яраштыра. О Дмитрий Мухиннің адыны ташы. Ялтада да еді мемориал тақта ерлештірмеге ниетленелер. Шымдылық есе әрбір мұсафиры яда Сакина Мухина соқағыны зиярет етіп, екімнің қатырасыны ана біле. Улы ватан женкі сенелері подпольщиклерінің ребері олып, онлар же жанны құртарған еді. Иляч ве аш сувнен ярдым етті. Оның ады регионымыздың ве мемлекетіміздің тарих китабына эбедиен yazıldı. Бұл ерде яшаған ве бұл ерден кешкен адамлар әлбетте бұл мемориал тақтаға диққат айырачақлар. Бірісі кіріп оның тарихыны, өз шерінің тарихыны огренір. Ве Ялта территориясында насыл улу адам яшағаныны білер. Ялта Қырым қараманлары адлы лейхада иштирах еткен 3-ші шеердір. Аслында біз ішімізні кезлевде башладық. Анда 28 мемориал тақта ерлештірдік. Соң судаққа кештік. Енді мұны Ялтада. Умумен алғанда, әрекет не қадар абиде ве мемориал тақта тіклегеніне бақсақ, не ел, не де пармақ етер. Пек чоқ. Жемаат әрекетінің планларында Қырымның епсі шейрлері бойынша қатыр атаблочықларыны ерлештірмек. Ярымаданын сакинлері ве мусафирлері тарихте из қалдырған семеттешлерімізні танымақ ве қатарламақ кереклер. Даучахалов, Виталий Голубев, Миллет Ичун, Ялта. Бак муабет яшайыш дегенлері будыр зенеп ве сервер велешайлер 55 елдан берлі біраберлікте өмір кечерелер, олар яшлар үшін керчектен де ибрет олалар. Олар жевақаларны енді епсіні қатырламақның чаресі yok, ama танышып күнлеріні бұл инсанларының қатырасында ebediyen қалалар. Айлеви бақның сырларыны Гүзел Мамбетова сырап білді. Москва. Әр вақыт олғаны кібі, біз бармаған ел қалмады. Эскі фотоларына бақып, Зенеп ве сервер Велишаевлер яшлығыны қатырлайлар. Оларның айлеви гемысы эпсі ағырлықларны ве мешақатларны кечті. Бір-бірімізні севгеніміз үшін евлендік. Менің ана-бабам мені она бермеге пек істемеділер, ама мен тек о олачақ дедім. 33 yıllık omurunu Зенеп Велишаева модаға бағышлады. Конструктор модельер олып çalıştı. Бүтін Өзбекистанның услюбыны яратқанлардан бірі еді. Газета ве мечмуаларда басылды. Ватанға авдет олынған сонда севімлі ұшыны қалдырмады. Қырым-татар Devlet Академик музыкалы драма театрында костюмер олып çalıştı. Өз вақытында дүлбер шейлер уйдырайдым. Эсасен мода евлерінен çalışайдым. Москва ве Самархан шерлерінен. Эсасен мелей кетенлерінен атласнен çalışайдым. Сервер Велишаев 1944 сене башындан сүргінлікні кечірді. Ордуда деңізде оларақ қызмет етті. Бұндан сон Самарқанд университетінде муіндіслік зенаты бойынша тәсіл алды. Ве бұл екі инсанның зенатлары бір-біріне яқын келмесе біле, олар бір-біріні бірлештірген тарафларыны таптылар. Біз де пек яқшымыз біз. Бір-біріміздің үшінді бек балабан өмі деген, обув деген бір севгі көрінмесе де, өзіміздің ем севеміз, ем үрмет етеміз. Бір ястыққа баш қойып севгі ве муабетлікте, ақықы Корантанын темелі бойледір. Вақыт кечкені дуймай қалдық, дейлер ходжа ве қары. Бір-біріне дайма қол тұталар, бір-біріні үрмет етелер, емді шақасыз олмай. Велишаевлер үч қызыны бұйытып, оларға тәрбие ве тәсіл берділер. Енді әр-бірінің Коранталары бұйық. Мен өз қорантамы да тамам бойлы ана-бабаларымның айлесі кібі тезмеге пек істейім. Бізде әр вақыт ейлік бір-бірімізге ярдым етеміз, әр шайны анлаймыз. Коранда башы аляда çalışа, бостанда себзе ве мейва ұстыре, ең яқшысы әлбет тұвғанлары үшін. Азбарымда 6 дерек армут бар. Bir 10 дерек алма бар.
bir 30 tamır yüzüm. No men satmağa bir şeyge östürmeyim ballarga dep, onun için türlü şey olsun deyme. Qavi ailevi baxtның sırlarını bu insanlar saklamaylar. Olarның fikrince bunun temeli tek sevgi duygularında değildi. Bu bir-birlerine merhamet, itibar ve hürmet münasebetlerini gösterudir. Güzel Mambetova ve Akim Bekirov, Millet için Ahmedjit rayonu. Biz hekimler hakkında rubrikamızna devam etemiz. Olarının kundelik işi yüzlerce canını kurtarmağa yardım etti. Bizim kameramızın karşısında ballarına tedavilengen infeksionist hekim Timur Bekirov bir kunde o 40 kişi hastаны kabul etti. Her birine til tapmak gerek ola. Onun kabulunda balalar özlerine yaxşı duyalar. Bu insanın bütün ömürlük işi hakkında Sabina Deniyeva devam etti. Birinci palatadan başlaymiz. Mına böyle şekilde aylanıp çıkamız. Инфекционист екім Тимур Бекиров Кирич бала хастаханесінде план бойынша хасталарны айланып чыға. Бұл доктор yüzlerce жанны құртарды. Чешет мурекеп юқма хасталықларға көре шалып барды. Балалармен çalışmak bayağı ağırca. Çünkü bala ne aytacağını bilmey, şikayetlerini anlatıp olamay. Hekim balanın alına bakıp bunu oza anlamak ve doğru diagnoz koymak gerek. Зенат seçilігі бойынша қарар ерте балалықта алынған еді. Бұтын өмірінің işine Тимур Бекировны onun babası alıp geldi. Men onun hastahanelerde növbetçilik eteydim. Tap geceleri kalaydım. Ve mına böyle etip onun izinden kettim. Oğlan kardeşim girey de hekim. Ama afsus ki hekim olarak çalışmay. Biznesnen uğraşa. Өзбекистанда Tıbbi İnstitutu bitirdi. 30 yıl evvelsi manda Kiriç şehrinin bala hastahanesinde pediatr hekim olup çalışıp başladı. Bu vazifesini 8 yıl devamında becerdi. Bugün Timur Bekirov yuqma hastalıklar bölümünün müdürü vazifesini vaqtınca eda etti. Infeksionist hekim en esası savatlı olmalı. Bu yerge çeşit hastalar yetkizili. Onların hastalıkları çeşit olabilir. Infeksionist hekim her şeyini anlamak gerek. Bundan son doğru diagnoz koyula. Ya da biz hastanı diğer bölükке geçiremiz. Smena 12 saat devam etti. Hekim bir kimsege yok demey. Sevimli işine canını ve bütün kuchini vermeye hazır. Hastalar için tek de devilengen hekim değil. O hem de ruhiyatçıdır. Boş vakti çok değil. Tek bir rahatlık günü ola, o da ev işleriyle geçer. Men ev kurmaknen uğraşam. Bostanda bir-iki şey saçam. Dengizge de kimer sayın baram elbet. Yani mına böyle etip rahatlanam. Timur Bekirov bol yürekli insandır. O bütün gayretini ve bilgilerini her gün sevimli işine bağışlay. Sabina Deniyeva, Vitaliy Golubov, Millet için Kiriç. Şimdiki dakikaga bu haberlerinin hepsi de gelecek yayınımızdan kaçırmanız.